E whetu wiki e toi ana ki te kōwhiringa pōti o te motu. Ki te whakaponohia ngā tatauranga o te wā, ko tahi noi ho te hoiho e whakatoitoi atu ana ki mua. Nō reira, e aha ke ana a Reipa. Kei te kaha tonu te tautoko Māori ki te rōpū Reipa. We saw some good results out of the Digi poll for Marae, with two of those Māori seats on those poll results looking to come back to Labour. Kei te kōrero a Goff mō e nei tatauranga a Marae Digi poll. E meana kei te mau tonu i a Reipa te pōti a rōpū. Kua heke iho te tautoko ki te pāti Māori, kua puta hoki te ihu o mana. E mohi atu te nui o ngā whānau Māori, mai te wā e tū atu tātou i roti a ngā tūru o te kāwana e pai ana te huarahi mō rātou. Heoi herere ke ngā tatauranga auraki. E ai ki te rangahau a Colmar Brunton, kei te heke tonu te tautoko a iwi ki a Reipa. He iti rawa te tautoko i a Phil Goff hei Pirimia, a kua puki ake tā John Key tautoko ki te rima te kau māiwa o rau. Perhaps where Labour could consider refining their strategy is not attacking him directly. People don't really like it when you attack someone personally that they like. So I think perhaps refining the strategy to looking at the consequences of Nationals policies. Kei te whakaponoa parekura horomia, ka mau tonu i a Reipa te pōti Māori. Engari hei tā Maria Barge, ko te raru nui, ko te kaiwhakahaere. Some of Labour's policies are still really popular with New Zealand voters. It's just the leadership and the way I think that message is being conveyed. E ai anō ki ngā tatauranga a Marae Digi poll, kei te tautoko te nuinga o ngā kaipōti i te whakaaro, kia tū a Shane Jones hei tūmuaki mō Reipa. Jasmine Pearson, Te Karere.